Men içim öte tar. Jaman karakterim köp. Namaz okusam da bul karakterlerim jogolup jatat, emne kılsam bolot deydi. Kur'an köp okuş gerek. Anan jasalma bolsa dagı jakşı münözdүү adamdарды jakşı münözdүү yetişip durashın gerek. Münöz bardığыбызda var. Bardığыбызda. Eң jama münözüm men. Biroq özüm to'xtatqanga to'g'ri keladi, boshqa bo'ladi. Shartda o'shunday bo'lib qoladi kede. Aman biroq emne qilasin? Uy murdun sastab kesip salbayt. O'sha siyaqtu oңдоң harakat qil. To'g'ri, boshqa da shuni to'g'ri emas. Shunday qilsam qanday bo'ladi? Yo'q, bu haram ekan, makruh ekan deb aytib deb, to'g'ri o'zing duo qil inshaalloh. Men shunday ekan deb yuravergan menen bo'lavermaydi anday. Bardig'ini münözi var. Ama şunun için oңdoш керек, sabır qilish керек. Kecha bir internetde yaxshi bir narsa жүрөт. Ayалы менен kүйөөсү жакшы жашаш үчүн экөө бирин бири жининде түшүнүш керек дейт.